Shout out sa lahat ng mga taga Manila. Punta na kayo sa Carmen Bohol. Ayun. How are you? Where are you from? China. From China. Wow, welcome. And you're from China also? Yeah. View paubos. Awan, sa Chocolate Hills. Ang daming tao. Nasaan sila do? Asan sila? Magyapon ng Chocolate Hills day. Tingdak ko naman ng Chocolate Hills. Mga atong kinagwapuhang driver. Doon lakaba. Ayun, play to good. Oh, si Ado. Hi, kumusta ka? Lolo. Hi, Pablo. Piranet. Welcome to Chocolate Hills. Hi, kanan nada Miss Chocolate Hills kalau kadang kita forever mo kuya. Kung kada mga asal diha. Wow. Ya, wadah di ay. Lalom. One eternity later. Ini mo na tubig diri dai gikas babaw. Ay waterfalls. Sir, kumusta sir? Taga saan ka sir? Taga Mindanao. Mindanao. Welcome to Chocolate Hills. Taga ano sa taga Mindanao. Wow, sarap ganda ng tubig oh. Ay do, ano tagis sa kon? Ayan, pasok na kami sa taas. Saan sila? So, punta na kami sa taas. Sir, kumusta sir? Okay lang. Taga saan ka sir? Bukidnon. From Bukidnon. Welcome to Chocolate Hills. So sir, taga diri na ka sir? Taga diri na. Ayan. Watch your steps. Tanawa na inyong mga tunog. Pataas din siya dahil. Harang habog ka din dahil. Pero ang babaw. Ayan kayong mga tao. Sir. Kumusta sir? Taga saan ka sir? Manila pa, Manila. Manila, ayan. Shout out. Shout out sa lahat ng mga taga Manila. Punta na kayo sa Carmen Bohol. Ayun. Okay, let's go. Pataas tayo guys, pataas. Sa gilid, pwede na mo din mag-vlog. Mag picture. Ayan. Ito, mayroong taga ito. Hello, kumusta? How are you? Where are you from? China. From China. Wow, welcome. And you're from China also? Yeah. Where in China? Hong Kong. Hong Kong? Yes. Okay, I shout out all your friends. Hello, how are you? Mabuti. Kumusta? Mayo kayo? Taga-asa ka, sir? Ha? Davao Occidental. Shout out mo sir, pamilya mo. I-vlog ko to sir eh, makita ka sa TV. Ayan mo na i-view diri sa Chocolate Hills. Mataas sara sila. 50 kapin. Ang? Pila rin ni ka steps day? Parang binibilang mo do? Ihap din mo do? Mga na tao, pila ni ka steps? Hello, kumusta? Kumusta ma'am, sir? Taga saan po kayo? From Naga City. Welcome to Bohol. Ayan, shoutout mo ma'am, pamilya mo. Thank you. Kumusta boss? Taga saan ka boss? California. California. Oh, welcome to Philippines. Paubos. Muna si view, paubos.
Wow. Hindi pa kayo eh. May halikan doon sa taas? May halikan daw doon sa taas? Ayan. Bawal mangluwa dire. Ayan. May nakasulat pala dyan, oh, lahat. Basahin nyo na lang. Ayan. Ano tao? Wow. Baka sa expired. Nindot tao eh. Naman na telescope dari oh. Do, telescope ko do. Habari do, ingana. Video na han. Na makuha ko. Video ko. You see a bird? There's a bird. Where are you from? You're from Malaysia. Manila. I don't know. Shut up. Say something. Take video, bro. Take video from. Say something. Wow. Video ko na. Doldo, padoldo. Kanang makuha ko. Hindi ka maka... Oh, malapit lang siya. Unya, Daniel, unsa may mong gibati? Kana naka-diri sa Chocolate Hills? Malipayon. Malipay nga unsa man? Nga nakatungtong ko dire. Ubalik. Ikaw. Tay. Okay, guys. Okay, ikaw sir? It's very, amazing. The place is very amazing. So I came from Thailand, and Mga mga turista diri sa Carmen, Bohol. Kadalasan mga Pinoy. Hello ma'am, kumusta ma'am? Taga saan ka ma'am? Cavite po. From Cavite, Das Mañanas, Cavite. Welcome to Bohol. Thank you. Welcome. Oh. Spell the word Das Marinas. Oh. Premio. What is the capital city of Bohol? Tagbilaran City. Tagbilaran City. Ay, lahi mo ni sir. Taga-Sakadong. Taga-Tagbilaran daw. Do, taga-asa ka do. Tuwa siya do. Ikaw ding, taga-asa ka ding. Tapos ding. Pati, maitom ni mong likod ay. Tabunin na si mong buhok. Taga-asa ka day. Ano nakita mo do? Ha? Dua ka dyan na. Dito tayo, dito. Wow. Look at me. Chocolate Hills.
Wow. Hello. Wow. Ano yan? Ah. Teko ano? Pang racing, pang racing do? Amo na view sa Chocolate Hills. Ang daming tao. Nasaan sila do? Nasaan sila? Oh, palibot ba? Excuse me. Hello mom, how are you? Hi sir. Welcome to Bohol. Where are you from? Portugal. Portugal. Wow, it's a nice country. Thank you. Welcome. Thank you. Hello. Nagpagkutasan ng mga bata.